Pastor kumva Imana turamuhaye kazano Pastor Ninge Kosiras kubari Nyakaranda kaza tuvuge twibukanye gatoya yuko ukuza kwa Yesu kwegereje. Dusome Abaroma 13 Abaroma 13 umurongo wa 11 tugeze kuri 14. Ukugaruka kwa Yesu kubize gute? Kuregereje. Ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Nuko mwame mugenza muryo kuko muzi iminsi igihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze mugira buce. Nuko tuyambarirwa by'umwiza twambarirwa n'itwa by'umuco. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishyari. Ariko mwambara umwami Yesu Kristo kandi mubabaje umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Hano turabona umuntu Pawulo yandikira Abaroma yabandikiye ngo ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Natwe turiko turaraba ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Harakarimo karimo ngo ivyemeza kwagiraze birihuta kuboneka. Kugaruka kwa Yesu kuregereje ngo agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Uko bukeye tubandanya twegereza umunsi ukuza kwa Yesu. Nicyo gituma ngo kuko ukuza kwa Yesu Pawulo n'igihe kirageze cyo kwikanga. Murabona umuntu asinziriye akeneye ubirabutse. Abantu benshi barasinzira, hari mu minsi itanu ngo zarasinziriye umupacaza batanu batiteguye. Siko hariho abagore babiri basinziriye. Umugore umwe asinziriye aryama ku mwana arapfa, uwundi asinziriye baramumusahura. Itiro murumva ko ari iki n'iribi. Iyo tukarasinziriye bariko bahigisha aca korokera inyuma. Siko Sawuli yarasinziriye bamutwara icumu ry'ubwami. Asubiye asinziriye bamukebera ko umutamana wiwe impunzu yiwe. Muriko mwavyumva? Nicyo gituma rero ngo dukwiye kwikangura. Umuntu akukangura aba ari umuntu mwiza. Iyo bagira bande ugukunda agira ati yego twarano twagiye umukozi w'Imana umwe turasinzira twarushe bararya baraheza. Bahejeje y'umukozi w'Imana upaze dukorana hanyuma turabyuka ngo tuje inama gato y'icyo muca tuvuga mu nama Kiremba. Turavuga inama tumaze amasaha mbega yewe mu munsi ntiturya odi turya kabiri. None mwe mwari twariye turarya turasubira turaririmba turasenga kuko yarangiza ukunda arakubyura by'ukurya. Ahubwo n'Imana baradukunda badukanguye tubyuke tujye ijambo ry'Imana kugira ngo Yesu neza usange dufite inkomezi. Yari yarasinziriye umumarayika ati by'ukurye urugendo ntirukunaniye kuko ni rurerure. Muriko muravyumva? None rero muri gihe cyo kwikangura kuko agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze kugira buce. Nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza twambara ibigwanishwa by'umuco. Tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Muri iyi minsi abantu ingeso abakristo bagomba kuzirabira ubapagana. Siko batumikana n'abanyeshuri babo ibintu by'amakopinani bakarabira ku bapagani, ariko abarapagani nibo bakwiye kuturabira. Yesu
yesu avuga ngo abandi bakwiye kuduhindukirira ntabandi two tugira dute ntabandi two tubahindukirira abandi biga ingeso zacu ntabandi two tugira dute abandi baze kutugurana ntabandi tuja kugira iki ubundi ni Derek Prince umufaransa yanditse ikindi gitabo hajya mu gusura mu byagezwe 2008 kuri 13 yavuze ngo abandi babo tuzoba umutwe ntitumurimirize yageranye ngo inka ifise umutwe ikagira n'iki n'umurizo umurizo rero umutwe niwo ufata ingingo ivuze ngo nagiye kubona naho ibi yica murabizi hari ingirya amarara amababi y'ibishira kure y'intuze y'imyumbati igahambika ry'igahwera mureka amazuru cyangwa igasimba imanga igahwera none rero yoyo iyiravye imanga ishobora kubona imanga ikonanya ko ari ubwatsi igasimba ngo ije kugurya umutwe ufashe ingingo umurizo wocu upfa gukurikira gusa siko none iyo nagiye kubona nawe bijya gutinda kubona by'amababi y'imyumbati bishobora kwiga wera umutwe uhise n'ingingo ntuze yo yipfa gukurikira gusa giharira nicyo gituma biriho ngo muri igihe tugiye gukangura kwikangura mu ruhame rw'umva twiya muri bikorwa by'umwiza twiya muri bikorwa by'umwiza twambare ibikoresho by'umuco abandi baturabire ko ntabatutubarira abandi biga ingeso zacu ntabatutu ingeso zacu abandi dufata ingingo nabo bayikurikira ntabapagani bafata ingingo natwe ngo tuzigane abantu muri iyi saseba ubu ngo bigezweho ubu bose uko basigaye bagira ariko raba ibikwiranye n'ijambo ry'Imana baravuga bene data ntiturabe ibigezweho ntiturabe ibiharawe umukozi w'Imana Moses nibavuze ngo imani yako iko sawa na termometer ngo kwizera kwawe kumeze nka termometer kakandi bapimisha kagera hasi kagashuha kagera amanutse kakamanuka birigiramu nabaza ngo umukozi w'Imana ndakwiye kumera nk'ikivumvu umukristo ngo gihindura irangi gikurikije aho kigeze gishitse ahera kirere gishitse ahirabura kirirabura gishitse agahama gisa n'agahama gishitse aho umuhondo gisa n'umuhondo umukristo akwiye kuguma ari wawe nanjye byohinduka muranyuma kuko ijoro rirakuze tugiye kuja iwacu abakristo turi hanga ryera abandi Imana yitoranije kubinye muyiharije ngo dukwize ishimwe ryaduhamagaye haleluya none rero twebwe duhitemwo turiko turigira iwacu isi yononekaye ariko twebwe iwacu ni mw'ijuru dukwiye kumera nk'abo mw'ijuru muriko muravyumva nicyo gituma uwatwishe mpemu yaravuga ngo tufise mpemu yitwa mpemu w'ubugingo mpemu w'ubugingo no kuvuga esprit de vie no kuvuga vi no kubaho nuko ngo dushobora kubaho ukubaho nk'abo mw'ijuru ariko turi mw'isi murabyumva yavuga ngo nubikora vi celeste dans les conditions terrestres tukabaho mu buryo bwabo mw'ijuru ariko kandi turi mw'isi muranyuka abantu b'Imana Imana yavuze ngo twe tugomba kumera yavuze ngo tuzoka muri mpema ameze nk'inuma inuma mu gihe cya Nowa muramburikiraga abantu inuma yaragiye Nowa yahunganye ibikoko byose arahungana ibiguruka kuko ubwato bwari bufise amadirisha ari hejuru iyo ugira mwene ajya ari hasi amazi yari kubwinjiramo murabona ubwato naho buba mu mazi igice kinini kiba mu mazi ariko amadirisha ari hariya hejuru bituma mu kumenya kw'amazi maze iminsi 150 atuma igikona gitembera hariya mw'impundu hariya mw'isi cyo casanze ibintu byose ibintu byarahoze imivyimba y'abantu y'ingano ibintu byose byarahoze ikiguma muri Nyabinduze ntiyagarutse
mu nyuma Nowa atuma ikintu cyitwa inuma. Inuma yo iragenda iratembera iragakonda mutahumbagara ahantu hose harambuye. Icyo nicyo kigereranya umukristo. Ibyo bikoko biriko byagereranywa n'abakristo bari mu ishengero basohotse ugasanga mu isi yanduye. Dukwiye gutugumayo ngo wandure nkayo, dukwiye kumera nk'inuma. Haleluya! Inuma yaratambatambe ije mbonye ataho kuba muri iyi nokwiba iragaruka. Nowa afata ukuboko arayakira asubira kuyirekurira tamba ikizana akababi k'igiti. Nowa ati ko ibiti bimaze kumera bikazana amababi isi yarumutse ndashobora kubomoka. Dukwiye tugiye mu isi mu mwanya w'uko tugumayo. Haleluya! Twebwe ahubwo tuzanira inkuru abakozi b'Imana, ugaragaza kuvuga ubutumwa, muhanura abantu aho mu isi mbonye handuye, garagaza mubwire abantu. Haleluya! Uweza ashishikare kwezwa ntiyivane. Murabyumva? Iyo numa ubundi mutumva ariko aratwigisha mu ishuri ya Bibiliya ngo hari iyindi numa iwabo bita pigeon de lettre. Inuma itwara maketi. Kera mu matelefone ntiyari bwaboneke, abantu bagiye kure nka kurya abasoda bacu bari i Samariya ntibashobora gutelefona. Bafata inuma y'intungano bita pigeon de lettre bakayitwara. Iyo numa ngo irazi kumviriza neza inzira aho yaciye. Muranyumva? Ikumviriza neza kugira imbwa izi kumviriza aho ikintu yaciye. Irumviriza rwose inzira yaho yaciye ntizimira. Igaca igenda rero. Haleluya! Muranyumva abantu? Bakagenda bayitwaye bakuye mu kazu kayo. Nk'ubu uravuye iwacu Nyakarambo ngaza ngacimatana ngatumugamba ngacaye ngacahuye ngaza ngashika naca nzana Nyamuma ngaca nandika ikeke nkayibohera ku kaguru nkayireka igaca isubira ikaguruka. Ikigenda icahanaciye naho nakatiye mu Ruvumera, naho naciye hariya mu Kinindo, naho yaciye hariya mu Kinanira hariya munsi yo kumusaga. Igaca kumusaga ikajana ibarabara n'imatana n'inyakarambo naho namara no mugira ngo dwi bagaca bayifata bagaca basomanya agakeke. Narashitse amahoro. Murumvise? Umukristo ari n'inuma, harimo imbwebwe y'inuma, agomba kumera uko nyene. Naho woba hehe mu bucakure, naho woba mu bucabadakijijwe, wowe ugomba kwerekana ko umukristo. Ndi umukristo nzokwamaniwe ibintu byose nshitse no gupfa. Muranyumvise? Ibyo turabona kuri ba Yosefu. Yosefu yaragiye ashika kwa Potifari, ashika mu munyororo, ariko ingabire yarafise imbwebwe y'inuma. Aguma agatima ibyo yiga kimuri kwase yahiye. Cyo cyatuma Imana imushyira hejuru. Ubuzima bwe bahoze bamubwiranyije 90% n'ubwa Yesu. Yosefu umwana wa Yakobo. Haleluya! Imana ishimwe. Kuko urumva Yosefu yakukanye n'abo bivukana. Abo bivukana baguma bakora ikibi, aguma abwira se ikibi bene se bakora. Nguko Yesu yagumye abwira data ibyo mu isi ariko barakora. Se bamutoneshereza impuzu y'igitangaza. Yesu nawe mwambitse ibyiza mwitangaza. Hanyuma rero Yesu bene se ngo bamugirire ishari. Nguko Yesu twamugirira ishari tukamubamba. Yesu se amutuma Yosefu genda ugaburire bene nyoko. Hari ugenda urabe bene nyoko kuko bari agenda bagaburiye. Yesu avuye atugazigemuriye ubugingo budashira. Aho mushimiye baramufata bamuta mu kinogo. Yesu twaramufashe tumuta mu kinogo. Siko none Yosefu yatawe mu ibohero n'umugore w'umusambanyikazi agomba kumukorera ibyaha munanira. Yesu avuze ngo igituma mugomba kunyica nuko ndabavugira ibyaha byanyu kwari muri ko mazuba. Yesu yaciye afungwa. Yosefu yafungwa mu munyororo, afunganwa n'abashumba babiri b'umwami. Yesu yabambwe n'abambuzi babiri.
muri abo bose Yosefu umwe yararekuwe asubira mu kazi, uwundi arapfa. Yesu nanye umuhanuzi umwe yarekuwe, uwundi aratsindwa. Siko none Yesu Yosefu yashizwe mu ibohero, yakuwe mu ibohero n'umwami agaze Egiputa. Yesu ngo yakuwe, Imana yashimwe, izina rurangiranwa, arazuka ashirwa hejuru n'Imana isumba byose. Haleluya. Bacahabwa izina, Yesu ahabwa izina rurangiranwa, nk'uko Yesu Yosefu aba ngo ahashitse hose muvuge ngo nimumufukamire. Siko gabana. Haleluya. Yosefu imwe mwanishe simwe mwabigombe, Imana agombe ngo babitangire. Yesu yaraduhariye. Ije bituma Yosefu yari mu mutima wari muri Yesu, yari n'impwemu ya Yesu. Dukwiye kuronka impwemu ya Yesu, nitwivange n'ivy'iki gihe, kuko agakiza karatwegereye kurusha igihe twizeye. Tugiye kugenda iwacu mw'ijuru, aha turiko turaca duhita. Nariko nabwira abantu bacu Nyakaramu, ndiko ndavuga ngo abakristo turiko turaca duhita, dufise amasi atatu twaducamo. Hari isi ya mbere twabanje kuba ni munda kwa mama. Siko gaye mwese nimwabaye munda kwa mama. Umuntu yabayeho amezi 9. Amezi 9 igitereko giheza abaganga bagica gitegeka ngo vayo. Amezi 9 so ageze utusohoka. Iyo si twarimo twambere, Imana tugereye isi amezi 9. Aheze bategezwa guca tugira duto tuvayo. Naho nyamwanga bapfiriyeyo, igitereko ntibyemera kibuka bamuvanye. Amezi 9 gusa. Umwana arashashika mu yindi si nshaka. Siko gabana. Mbega umwana asize mu yindi si nshaka, nimona ko abona kakisa n'iyindi yahora kera. Ashitse aratangara. Mwisi yari mw'ijuru, yari munda, yari munda ko arahangaye, nta na kimwe yabona. Aje kuvuka ajabo abantu ehindu amatara abaganga hejuru yanjye asote hindi nubyo acapanga. Muriko muravuga uko niko ahinzabigiye kuvuga, tuzoga mu yindi sishaka itari tuzotangara. Muranyumva? Tuzobona bihani heza kujaha. Turimo ngo hari igihugu cyiza cyane twasezeranye. Tukirore twingiye kuko ntakakitweretse. Amen. Haleluya. Ico gihugu ntacyo gisana kundi. Yesu avuga ngo naje kuzoba ari nkukuvuka ukundi gushaka. Leta bamaze kubega ko twagukurikiye uzoguriki. Ati mwabangurikiye umuntu n'icyo ubutumwa bwiza, igihe cy'ukuvuka ukundi n'icyashika era tugomera n'abasuye uzotanga. Mbega mbeze gute ntacyo hasana nuko nakora. Yari umwana musa abanza kurira nawe nyine aratangaye, nubwo ntababati mbega haniye ibiserukiyemo n'ibiki ntabona mbona. Umunsi nzamugiye kuruka tuzobona Yesu, tuzobona abamarayika, tuzobona abera bamutambi, tuzobona Imana rurema. Amen. Tuzobona abacu bari barapfuye, tuzobona babatama bose batubwira, bamwe bandika Bibiliya nabwishwa n'Imana twumva ku kwizera, na cyane tuzobona Yesu yadutumye. Haleluya. Icyo gituma icyo gihe kirageze tuvuga ukundi. Umuntu yavuze mu ijuru ni heza, ati ifuku iba mu kuzimu cyangwa isiha itarigera iza hejuru. Bariko bayigarira imishyirangure, ibitoki, imodoka, abantu, ijuru, inyenyeri, izuba, yumva n'icyo uri kuravuga. Ifuku none rero ariko isabwe mbega ahantu navuga ngo labudasegowera nikareru nitakapo kwenda nidahama, sitaona tena majaribio, nitatazwa kwako hutazama, utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo uko mbinguni kwa
kugenda nzokwimuka, sinzobona kubona gusubira kubona amagomba ya mw'isi, nzoraba Yesu ntamuha. Amen. Mbega bamuzobayo muri iryo koraniro ry'abagororotsi, muri uwo munezero urenze ibyo umuntu yumvira, nguzobayo umunsi tuzoririmba indirimbo nshya yo gushima Umwami ibihe byose. Umugeni amaze gushika ahantu aranezerwa, tuzoba umugeni. Umunsi umwe kare twamye dusoma n'abakozi b'Imana ngo Imana yadutoye n'itaburo y'itaraje, kandi turi kwibahati. Uwaje wese Imana yadutoye n'itaburo ry'isitarama yarageze kwizoguhamagara. Murambi mu gihugu hari abantu benshi mu gisagara, ariko mwene mwamenye Imana gusa. Abandi nabo bareka zoga mu ijuru ntibavuga turigurasa kuba twaratowe n'ubundi. Umwari mu masindi menshi y'abanyabyaha yarantoranije ngo mbe inshuti ye, mu masindi menshi yatoreje. Erega hariho umugeni umwe ngo yaratowe n'Umwami, amutoye mu gihugu hagati, aramushima. Yari mu nzu y'ubukene, aguma ari umukene, aramara igihe kinini ari umukene, ariko atowe n'Umwami. Erega mw'isi turamenya haje indwara turwara mu bana, haje umukene dukena mu bana, haje amapfa dusonza mu bana, bakagira ngo turi icyo kimwe, ariko twaratowe. Umunsi umwe tuzobikira raba warakena n'agahuza kambara fatiye, ariko aratowe n'Umwami. Ariko igihe kiragera arakanirwa twarimo, kandi igihe kizoshika tuzakomeza bazitero n'Umwami, kandi abapfuye bazovuga twese dusanganire Yesu. Uwo mwana w'umukobwa aratangaho bamucokora mukengera umenga ntacamaze asa n'abandi, ariko agahagera umunsi kuko bw'umwagaze umwana w'Imana. Ubu umwana waje ari wumva imiduga hariya urubu urazi ubwo bw'umwamiga hari n'akaduga kati imbere rero umugore w'umwami aba ari umwami nawe abasoda badubaza bakikije n'inkovu kuko baje gukikiza umugeni w'umwami ntihagire umwica ngo ayobe, bamwita kuyoba kwica. Izindi nyuma badavuga ati arashitse, umugeni baramuriza bwa bushamba bararukura, yambara impuzu zikayana z'umwami, n'umugeni asanzwe muhora mubona ingene bamwambika ikanzu kumubona arakayaga. Umugeni nawe yamuzi barabigana bisuka hafi megasi wabo abisi bazotangara kuturaba jogeni kirekire. Uwo mukobwa baragenda ashika mu nzu y'Umwami, umva ahora ari umukene, yaba mu kazu k'ivyatsi, siko yajyama ko kukarabira kuvuga karabira agakeka gasamu hakibumba usanga kare kumumuntu, ariko batabona birahindutse mu kugoma. Yatwara akantu kadumu hariya kw'ibomba, urabanze gutonga umurongo, siko mu kumurika adome kutwaza. None nyamunsi byahindutse gitumbu, siko bajya babona kimwe k'umunsi kare bari ngo hari umunsi hari umunsi tuzokwirika mu isi ntituyirare, hari umunsi tuzorara mu isi mugaca tutahiri. Bajya babona kimeneke ngo imodoka ziramuri umunsi mukuru w'Umwami bashobora mugana. Uwo mukobwa ashitse hajya mu nzu arabika twatava mu nzu yanje agiye kugira kandi niko none ntitubita bayinarugo bakavuga ati inzu yanje natwe tubita kandi bayinarugo niyabonye. None hari uwihara ubu wose bagira natwe turi kwisiga pere n'inzu yiwe bari parayira mbega yene yose ni Rwanda twatwatsi nawe ndameka mu musasa kaka mubona ndavuga gutonda kwivuga umurongo mu kuvoma twatwatsi nawe mbwirwa
iyi yose ni Rwanda intebe takiryama ko karabirana intebe yicaye mugore mukagira gusa aragakubu ntararama bakamubu twatsi twaraga kudomeza ngo araba hasasa ntibamufyondera gufyonda kugira amazi bitana bya kariyi abakoze abana baranyagara muranye umugeni yaho utekereza kuvugaye ngo bajya bumva icyo gihe kiregereje ijoro rirakuze ugira buce nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza twambara ibibarizo by'umuco tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango tutadandahirwa tutaroregwa tugasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana tutagira ishari ariko mwambara umwami Yesu Kristo kandi mubaho by'umubiri ngo mukore iby'ubiruka ndege by'umubiri wifuza uwo biwemera wose dukwiye kuwemerera ibihuye n'iby'Imana igomba gusa namwe bazaba tutari iwacu ni mbega hajya mu isoko ikintu umubiri utifuza ni ikintu ushitse mu isoko cyangwa ushitse mu maduka cyangwa uri kuraraba iyi miduga imiduga umuntu wese ntapfa kugira ati mvuye kuyibura nabyaba mfise n'umuduga umubiri iyo wifuza ni byinshi ariko uraba igikenewe gusa icyo ufitiye uburenganzira ushitse mu isoko ikintu umubiri utifuza ni iki hari inyama umubiri ntuzigomba hari indagara umubiri ntuzigomba hari umuceri umubiri ntuzigomba hariyo isamage umubiri ntuzigomba hariyo amakositimu umubiri ntuzigomba hariyo ibitenge byiza umubiri ntuzigomba hariyo imikati hariyo amabere hariyo amata hariyo amasukari hariyo imyumbati hariyo ibiraya hariyo ibitoki hariyo pasiteke reka mugashika mu butike uzora ikintu na kimwe banze umubiri utagomba na kimwe none ibyo ugomba byose ucubiwuka ibyo umubiri wifuza nta nakimwe umubiri utifuza hari imodoka hari amabajaji tunabona inzu no kwambara kametaraga uwo kuvuga aho kumujya kukipiki cyangwa mpamya ngo yibitu hamugisaga ibigorofa icombi y'agorofa kabajamba cyaiga kumujya none ibyo umubiri wifuza ngo ntimukore ibyo umubiri wifuza nijo bituma muri iyi minsi abantu benshi hari n'abakozi b'Imana batwarwa n'ubusambanyi bakifuza abakozi b'Imana nk'uko tureguza abakozi mu muvyeyi wacu umuvyeyi wacu none ari wo kwifuza umwana wiwe nawe ukora ibyaha umubiri ntimukore ibyo wifuza ari umubiri wafise akamere dufise abanzi batatu batugwanya ngo Satani na kamere n'isi muranyumviriza ingana bahakana byahona bigo narabanya kwibarabara y'ibiri na kane hajya mu rusengero rw'umugore hariya kumisha hararemera agasoko mu gihe muramurike niko ndavuga icyo umubiri wifuza ugakora icyo umubiri wifuza Satani akakikudanira buno nyine ngo hegeje uco kigomba mu ugitwaye cyakurya none ayo ushyize mu isoko ukagomba nyamudafise amahera ukazitwara Satani atagomba kukuba bacaba kubituga we ukabona imodoka ukayiba na imodoka nawe ukayigoka
upfa kuyibura gusa ukayigomba utari rwawe ugomba kuyiba satani akwereka n'uburyo woyiba ukayitwara ariko bagaca bayifatana bakagukubita bakakwica n'ibindi bintu mbere haleluya uwo mugabo ndi mudatero y'abantu biwaje ataragenda mu nkoko iri mu isoko muranyuma iyo nkoko ariyumvira kuyirya arabura ibyo nayitwara nkayiterura abantu babona barapfa yatwaye ifise kamere ko gukunda imiti acatwara urushibutu y'umuceri aja mu isoko neza mu isoko hagati mu isoko ahiye ashira umuceri hagati ati itangura kunoba nisho nta n'abamenye icyo ariko arakora itangura kunoba iguma imukurikira n'abantu ntibamenye icyo irakora iramukurikira muri ko muranga arinjira mu nzu no muri saro iramukurikira arinjira mu cyumba iramukurikira akayicakira ayimigirayo arayirya arayirara nagendeje yavuga ngo akamere na satani n'umuntu uwo ndimuka namuganije na satani agomba kuturya muranyuma agomba kuturya ntitujoshije mu ijuru akamenya none ibinezereza umubiri ibiryohera umubiri muranyuma yewe abahungu abereka abakobwa beza beza muri ko bavuga abakobwa abereka abagabo batunze none byiza mu pato mbere yavuga ati ngo adamabonye agiti ko ari cyiza ngo aramurajya kwako umugabo ati none ibyiza byose byoherera kuri wewe aragenda acazana abona kamere ibyo akamere byifuza uri inzoga eregera ibintu twanga kariha ku mubiri biraryoshye none inzoga ntiryoshye n'ubundi agutuzukamo tukumenga biraryoshye ubwo kubisukamo kubita kumenga biraryoshye satani akwereka ibintu biryoshye ibiryohera kamere mwanyuka kugira ngo abe umukurikira aca bimuhereza siko nicyo gituma umuhungu arahenda umukobwa aramuhenda cyangwa yenda yenda rugo urabona ko umugabo wawe akennye umugabo wawe arakennye yarakarase aguhaye mwaraye ubusa murabwiriwe enda ndaguhaye 5,000 umukozi w'Imana umwe yari mu ijuru ngo Yesu amubaza ati umukozi w'Imana n'umukozi wari iwacu babona umukozi w'Imana ahaye 5,000 umugore w'umunyacyubahiro ngo aramubaza mufate ngo habiryo umuntu ngo habe ibyo mugore by'ibihumbi ngo hajya no kumukunda toya ati ni ukumukunda nyine ngo ni ukumwifuza ngo ntabakene akabihaye muri ko mavuga uwo muntu rero akennye atenda guhamahera agaca mukure turi hano n'umuntu mwiza buke mukaragaruka ngo uraza muhiru yakire urasangaho ntandaza kandi yarabiza akagenda akamusangaho akayamuha bukeye aturaza muhira ndayamuhereye agaca amusangayo acamutakira nkadimuza akamuniga siko murabyumva ntidukora ibyo akamere kifuza ntidukora ibyifuzo by'umurimo tubyo wifuza kuko kugaruka kwa Yesu kubize gute kuregereje ntitugitevye ibyahishuwe 10 Yesu araje kuba kw'iburyo agutunda mw'ijuru